Hei tā te tūmua ki takirua o te Roapu Tōrangapū Māori, hei aha te tautoko i a Hone Harawira me Kelvin Davis. No te mea e korera aua e uru ki roto i te kāwanatanga hou. Koe rā te whakautua tāre ana tūria ki te kōrero a Harawira, me mahi tahi ia ki te Roapu Tōrangapū Māori. He take kua roa e whakahōhā nei i a Tariana Tūria. I'm not sure whether the leopard has changed his spots to any great degree. Heoi e ai ki a Hone Harawira i nā ko ia ka eke ki te tūru o te tai tokerau, ka huri tuatahi ia ki te hohou i te rongo, ki ōna hoa tōrangapū o mua. The fact is we wouldn't be in this position had we had a better relationship for 5 years with Hone. E matapai te ana he rehi tēnei i wainga i a reipa me Hone, heoi kai a Tariana Tūria ōna ake whakapai. To be able to be the best representative, you have to be part of government. The fact is neither Hone nor Kelvin will be part of the next government. Kei te tū māro te kaiarahi o te Pāti Māori ki tā rātou tangata a Solomon Tipene. Ahakoa ngā kōrero kei te ihu hupe tonu āia i roto i ngā take tōrangapū. Because we don't all perform well in front of the cameras, really that doesn't mean a thing. The important thing is that here is somebody who believes in the people of Tai Tokerau. E ai ki ngā rangahau a te Pāti Māori, tata ki te ono mano ngā kaipōti, kaore anō kia tino whakapono ki tētahi kaitono. Our greatest disappointment is that despite having the members of parliament who they have had for many years up there, none of them have been able to translate that out into meaningful outcomes for Tai Tokerau. He hua kātau ki runga i ngā pokohiwi o te kaitono ka Wikitoria. Jasmine Pearson, Te Karere.